A Deputación xunto á Ourense e Movify presentan un servizo de mobilidade sostible para coñecer a Ribeira Sacra. Unha iniciativa que porá a funcionar unha flota de 80 vehículos eléctricos que conectarán de forma directa a estación do AVE de Ourense co corazón desta icónica zona ourensa. A Diputación Provincial colle un tema esencial da sociedade, unha necesidade esencial da sociedade, como é a necesidade de mobilidade, a estudie, analice, determine unha acción concreta, un proxecto piloto en algo que todos coñecemos, en un destino que todos coñecemos necesitado desa solución e, por outra parte, un destino que ademais dunha visibilidade tremenda, non? Este proxecto pioneiro que aspira a ser unha solución integral, según dixo Luís Menor, converterá a provincia nun referente europeo en mobilidade e emisións cero, o tempo que revolucionará o modelo turístico e de transporte no medio rural. Nuestro territorio tiene un patrimonio natural y cultural excepcional, pero durante demasiado tiempo esa riqueza ha estado limitada por algo tan básico como la falta de movilidad. Quien visita la Ribeira Sacra sin coche propio o quien vive en un ayuntamiento rural y depende de un transporte público limitado sabe de lo que estamos hablando. Este proyecto quiere ser una respuesta real a esa carencia. Emicou se ejecutará de la mano de Movify, empresa especializada que aportará la tecnología y la operativa necesarias para hacerlo realidad. Y contamos además con la colaboración de la Diputación de Ourense, que ha entendido desde el primer momento que este proyecto no solo se trata de movilidad, es fijación de población, turismo de calidad y una apuesta porque quienes vivimos en el rural tengamos las mismas oportunidades que los que viven en la ciudad. A iniciativa responde a un triplo éxito histórico no territorio. O freo a sangría demográfica con ganancia de poboación segundo os últimos datos do Instituto Nacional de Estatística. O crecemento exponencial do turismo e o camiño cara ao recoñecemento pola UNESCO da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade. Entendemos que é importante que estemos aquí, en Ourense, na nosa terra. Entendemos que un servicio como o noso é esencial no noso territorio. E por iso non podemos irnos dunha terra que nos ten dado todo, e a que agora temos a obriga de devolverllo. Porque non hai outro camiño. Os povos, as vilas, as cidades, solamente as cambiamos a través da innovación, a cultura e con proxectos que acerquen as persoas a eles.